Nehne Juslay chun azun thanukul ni thum chun swimlam central tramin chun swimlam hlai ni le min somni le panga se to han breaking news tatak so Iran ne Qatar le Iraq zu astral kampun aka timi thong kha se chu kasi har cha khan rian tuan din chan karlak te khan chu thong chu kumban thram tan hala e mirang hol athai mi mirang charel khomini chun media khan news khan tampi nan dak mu chang men kolai le jai simhana nizana kan simchang ban tokan Iran ne US le rule nak atu khoding mi kan chimmi khan Strait of Hormuz lam ti lam kha aphi kho ti kha se chun panhi na ka chun Middle East se US ral kap hun pol aka lai aka kho mi si ti kha nizan kan chimma tu he Iran ni chun le rule nak avan to tatak Qatar US airbase he ral kap thong kwa thong kha reng lo an nak se Al Udeid airbase an ti ma chu Middle East a chun Israel kap hun ngan big policy angan big he kuwai akhan se panhi na khe Al Udeid airbase se Qatar ummi kha se lama hi Qatar chawza an chimninga khan chun an thanninga khan chun Iran ne ban ka mi vel te kha vaya van boro ka khan kan kho vier kan kham kho vier arok mi le thi mi le hliamatur mi heti ban tuk kha pakhat phanum lo ati machu akata ne khan an air space pi kha an kham chang an phi chang e chun kata ram leng wanji ni khan ati mi chu tu ban tok Iran ni kata ram mi ummi US airbase aka mi hi chu kata ram zai en kan rel lo le kan nol ngai nak sovereignty an kan ni so an kan naw tat asi Qatar ni ha Iran ni hin Qatar he ral tho ding in akan zuam cho asi ti kha Qatar ram le wonji ni khan avan chim le Qatar copy Doha in hin an airbase Al Udeid airbase ai hat lawe misal ke dongchi Iran nam van ka mi pol kha apuak mi pol pai mi pol kha mi tampi ni khan an thai kho ti se maji chu Qatar airbase chu kan hulai mai thla chunga khan zo Donald Trump jong President Donald Trump jong ni khan apaton min ha le ral ka pol jong thajang pek nak bia avachim min ha hun ha kha se Middle East him nak le Middle East him nak cha hen Qatar airbase he ba pingai mi hun ma pakhat asewe atu ban tukan Iran ni hen avan ka tak te ka hen zaitin da le rule na khan to ateng hat atu han UK heti ban tu Europe ram lai ti ban tu ram tam pi ni hin Middle East se an vai pol an minung pol kha tu ral rin am pek sang ha Middle East Israel kap tam pi num ti ka Israel kap pe nak ram mi mi an ma ram mi tan jung ren ton tu pol khol tong pol heti ban tu chun sipoji tu ami heti ban tu pol kha betak ten ral rin nak am pek na him nak muna di u ti kha thong an than chang na la tu Middle East zaitlu kan da Iran le Israel ka da unak ruang akhan Middle East le hen zaitlu kan da ka da unak kha ika na kha akar lai ti kha thim phanga ngai dian huna se chun Iran jong Iraq ummi US airbase jong kha ka chi phone ama Iran lai nan chimning se chun tu Qatar aka mi misal aka mi le Iraq aka mi misal he azat kha ai khati se azat khai kha se Qatar lai ni chun zain chim ti mi thong cho umri lo Qatar lai ni zain dakan chim te nga leram pakhata an ka mi kha Israel kap hun ma siman se lo US ne ka khi ka ramma arab kap avachia te ka ama nolin achia mi kha silo avachia nakram natlak pi nak la longtlin pi nakan maral kap kha avachia mi se khatika khan kha US airbase kha aka atika nakram nak chawza zegan tila he khan ral thokangam ti vazuam cho challenge
sit chengya bantuk jong khe asiti kha athiam sang thani chun anchim la tu hi Iraq le Qatar aka e tu Saudi Arabia Bahrain le the Middle East is World Cup an umnak ram thani khan chun an airspace kha an phi biar chang an khar biar chang van long dang zong clothing in chu misal hati bantuk por jong mu alu clothing khan an kham biar chang asina an zaidak lo te nga tu he apan din sangai mi thoma te chu se kaban chimik che US ni chon tilamang ko vice president JD Vance zong ne khana chimmi chu Iran he ral kan tho mi solo a nuclear program he tho kan du so mi si e ma kan tho kho chun Iran he ral kan tho nak ding lam zai man lo ti kha achim Donald Trump zong ne US Iran ne US rammi le Middle East se US airbase pol aka sia chon fak deu pin le runak kan tu lai ti kha na raldin pek nak achim peng mi khasiti chu bu chun Iran ni hen aka te ka hen zait lukun da US ni le runak tu lai ti kha chu afiang ri lo chum pakhat mi chu Iran ni hen kadang hundang akap ri ti la mo so Iran ka nak ronga hen Middle East le US airbase pol kha zait lukun da aro chon zait lukun da thilo ti mi ni khan zong khan tampi kha lai kha arel te khai atu tianga khan chun kata lai ni chun athi le thiam min lo kan kham kho verti kha cho an chim ninga se chon Iran ni hen Russia kha koya abana tle ma hana atu tu kon ana Iran niam lo nan Iran ni ram leng bon chipa ani jana Russia president Putin he ton na kan ngai chule chang kan Russia ne US ni Iran aka mi chu walai chung pumpi a hen lung athim phan nak le athlano achwa taras mi si ti kha fak ngai khan mo chen nak bia kha Putin ni khan avan chim cholve e khatika hen atu he Israel le Iran karlak long in bia kha adi ding adi do in umlo di do numla tu ning sia khan chon ram dang kadang te thajong kha tekhin van pe tlai ra ka da una kha mai kha van al chin thoma en ral pi pathum nak tiang jong dir mun kha achok khomi sikolomo ti kha athiam sang hani khan chun an chimmi se chon heka Iraq US airbase mi kha NL Assess Airbase TCA amakha Iraq ke US ral kap nak mun min khamo NL Assess Airbase latutani Iran ni Iraq le Qatar US Airbase polum van ka mi he au Abu Abdullah ti kha aminam phoi sulam cho blessings of victory tainak thachwa kan til chum kha aminam phoi mi se US ne Iran nuclear sites pathum aka tika midnight hammers operation of midnight hammers te aminam phu ban dokhan tutana Iran ni Qatar le Iraq avan ka mi Iraq ke just airbase avan ka mi kha au Abu Abdullah ti khamin kha ban phove blessing of victory tainak thachwa ti khacho min javan phove phote maile jitan lo te lai how zaini da tainak mu te lai ti khacho chan ni lai ban rel teng ha e ma chu ka share cha khan he din jan kan lak te ya ren rang ngai ka van chim mi se kha atlam thing lo mi tam pim lai jan lai de na thong pang dang na atlam thing de on chim thok kho than ka man jom te lai ma bial chu ban spot ko ri se long lop nak tam